laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه واعلموا أن الله رقيب عليكم ولأعمالكم شاهد لا تخفى عليه خافية وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا يقع في ملكه إلا ما أراد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن مراقبة الله تعني استهدار قربه وأن العبد بين يديه يراه في جميع شؤونه وهو القائل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله mohande yettude dimbe kikiɗe jemma ñalawma yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawɗo gandal makko ngal yaajani piiji ɗin fuu seedo ɗin ala reweteɗo e goonga siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gooto o alamo o kafi seedo ɗin nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko jiyaɗo Allah bi maana ɓe kafa ko nulaɗo makko maana ay ala ko rewira Allah siwona ko addi kon idan oɗo ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko tentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen mo hittunaɓe ko ano yo julɓe hunde Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗonmo waɗo yamiroje makko ɗen ƴewtindoɗonmo anden Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema o adda en o acciti en ka hoore leydi ɗo o acciti en e hoore meɗen bal himo wattani yila e meɗen himo suti en himo ndaarude en himo ayni en golleji meɗen ɗin fof kadi himo seediɗi himo andi fi majji ala hay e hunde ko wirnanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko teddunde wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fi samawati wala fil ard suuɗanaaki joomi maɗa ko foti e abbere zarra naaka kammu wonaka leydi wala akbara min dhalik la asghara min dhalika wala akbara wona ko ɓuri fanɗude zarra wona ko ɓuri janɗude ɗum kadi illa fi kitabi mubin si wona fi muɗum no e deftere ɓangude si tawi ko foti e zarra si woni ka kammu ɗum suuɗanaki Allah ko foti e zarra si woni ka leydi ɗum suuɗanaki Allah si fanɗi ɓuri zarra ɗum suuɗanaki mo si janɗi ɓuri zarra suuɗanaki mo to hon ɗum tañƴiniɗa a suuɗe ha o anda si tawi hiɗa waɗ ɗum e hakkil ma ittu ɗum a wawata wolude konngol si wona himo andi a wawata huwude kuuɗe si wona himo andi a wawata wonde e alhaali si wona himo andi idan kala no wa'uɗa kala no wonirɗa kala ka wonɗa kanko subhanahu wa ta'ala himo andi fima himo sutima idan kanko subhanahu wa ta'ala o ɗanata ko sakko wona a accay ha o ɗano yaha suuɗoɗa waɗa ko falɗa wadde ko hananama kadi ko ɗano idan kanko subhanahu wa ta'ala watta e nder laamateri makko ndin
si wona hunde nde o faandi yo waɗ mana hunde ala ko fuutotomo waɗa tawa ko so ɗum ɗo waɗi o heɓɓito o ndara fi muɗum ko waɗi o humpiti en kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi fi ndeɗo tagore yeeso mayre e ɓaawo mayre dow mayre e ndey mayre hunde ala ko humpa tagore nden noon anda e gandal makko ngal sina embere ko yo andi yiɗi yoɓe ando ko idan haray no hanani neɗɗo julɗo on fiyo dewal makko ngal nafumo fiyo wawa woɗɗitade haɗaɗi ɗin waɗugol ko wiyete ko muraqaba hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala waɗugol muraqaba hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko andugol maɗa pellet si yimɓe ɓen fof yehi ɓe fof ɓe ɗanoyike lutti an tum hare wona an tum haray lutti an tum e Allah ɗo ɓurɗa hanude hulde ɗo ɓurɗa hande renade ɗo ɓurɗa hande wattandila e di hakkude ma yeeso yimɓe fannin a weddaki an tum hulɗa Allah an tum e kanko tum wono hulirɗa yimɓe ɓe wuuriduɗa ɓen hertirɗaɓe noon haray a gomɗinali Allah taw tigi idan ko ma jaɓa an e Allah subhanahu wa ta'ala on ala e sertude bi maana gandal makko ngal ala iwde ɓaawo maɗa giiɗe makko ɗen ala iwde ɓaawo ma nanɗe makko ɗen ala iwde ɓaawo ma kala ka wonɗa ɗiɗo no wondi e maɗa himo nandema himo sutima kala no warruɗa himo renti ɗum ɗo wiyete muraqaba fannin neɗɗo on heɓali ɗum ɗo julde makko nde wonta julde korka makko ka wonta korka jande makko nde wonta jande dokke makko nde wonta dokkal kala ko waɗi e dewal haɗa ko aada wona wadde la ibada idan haray neɗɗo julɗo on no hani wadde ɗum ɗo ko hakkil makko ɗum ɗo wiyete muraqaba andugol neɗɗo on ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o woni e dendangal fiyakeji makko ɗin kala no wonirɗa Allah no rentuma ɗum noon hanama jiɓude sabu Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en wondema kanko Allah o wi wa indahu mafatihu lghaybi la ya'lamuha illa hu sottirgal ko wirni konko kanko tun jogingal goɗɗo go anda ɗum si wona kan ya'lamu ma fil barri wal bahr o wi dendangal ko woni ka hoore leydi ɗo ko himo andi fi muɗum wono noon kañum kadi dendangal ko woni ka nder maayo ko himo andi mu fi muɗum o wi wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kaakol yowtata ko e hoore leggal ngol futta si wona himo andi fi maggol si tawi leggal e wonde ka ladde leggal e wonde mara yete wonde mara bote ngal ɗon e hoore maggal kangal woni toon kaakun yorata ɗon kun sama sina himo andi fi makkum ko honɗum tañjina e konnguɗi maɗa ɗin e kuuɗe maɗen an bani adama ko honɗum sikkula ha tawata a wowlay suuɗoɗa wowla suuɗoɗa golla tikka Allah sutaki ma idan o wi wala habbatin fi zulumati l ard la ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin abbere yowtata ko futta ka ɓuri niɗɗitude toon ka leydi fiya andu ka hen titon itte sikke si tawi woni ka ɓuri niɗɗitude leydi ndin abbere futtata si wona himo andi fi mayre mari programme mayre mo winduno fi mayre wallini tawi hay ɗum ɗo waɗata itti sikke wonde nde gaten idan o wi wala habbatin fi zulumati l ard la ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin si tawi hay koyɗon himo wattani yila e muɗum himo windi programme mum wallini waɗata o anda waɗata o duŋinali yo waɗu itti e sikke ma an bani adama on e ko wonɗa e muɗum ko ibadallah يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا الله نلا صلى الله عليه وسلم بماك كوني مؤين غونغول يعني مؤين غول جلد ما عندك مؤين غول كرك ما كان مؤين غول جانتا غول ما عند الله عندك moƴƴingol ma kala ko wonɗa e wadde kon e dewe ko woni moƴƴingol ngol koyo taw fewndo wattande hunde ɗon hiɗa wayi wastawi Allah no sutima walillahi almasalu ala ya wa'u wonde gollowo on jooɗi yeeso gollanteɗo on ɗa en fof heɗen seedi pellet
kala ƴettaaɗo ɗo golle si jon golle ɗen no ɗon esi o alaa ɗon naa goto watantayna golle ɗen ka e golleji no fof noon simo gollanta on no jooɗi no aynuma no wattiranta yila moƴƴinira noon no rentorta noon e si o alaa ɗon naa gootum idan so tawi ɗum ɗo ko hakkunde ma neɗɗo ɗimmo maɗa haray ko honɗum woni sikke maɗen hakkunde men Allah subhanahu wa ta'ala o wi al ihsanu an ta'buda allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak awa ko woni moƴƴingol ko tawde hiɗa juula julde maɗa nden juulira julde ma nde wasiɗa rentimo wonɗa juulande o anda so tawi an a rentamo awa kanko himo rentuma ñande wawɗa noon ka julde ma o haray a heeɓi julde ɗaɓɓande nden ñande wawɗa noon e dewe maɗe wo on tuma anday ko dewal nafata kon a anday kon woni dewal وقد أوصى أصحابه بمراقبة الله والخوف منه قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني نلا صلى الله عليه وسلم بوسيك وندي بمأبه بين صحابة بمأبه بين يوتندقل الله سبحانه وتعالى هلقل الله قال صحابة نلا أبو ذر رضي الله عنه وي weldiɗɗo an on o wasiyike lam yani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyike mo kanko abou zarrin wonde yo o hul allah subhanahu wa ta'ala wastawi himo renti allah ko waɗi si tawi kanko o renta allah yo anndu allah no renimo wa awsa rajulan fa qala lahu salli salata muwaddi'in fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasiyi gorko ɓe wi juulu julde wonɗo e waynaade mana sa dari ke juulugol oɗo juma waɗu ka hakkilma hawnaaki so a salmini o juma ɗo o wonta juma ma sakkitiɗo e gurdam maɗa ɗan si tawino ka hakkilma a juulitata juma e gurdam maɗa ɗan ko o woni juma ma sakkitiɗo on fikke ala moƴƴinemo ka so a dari ke juulugol alan salama o a juulimo so a jultata goɗɗo go ɓaawo on ɗon a juulemo ha moƴƴa kono so tawi julde nde dariɗa o a waɗa was temedere mayde ɓaawo a hawjay a moƴƴinta idan ɓe wi salli salata muwaddi'in fa innaka in lam takun tarahu fa innahu yarak juulu julde wonɗo e waynaade annduɗo awa an so tawi omo juulanta a rentamo kanko emo rentuma so a waɗi ruku mo daari ruku ma on so a waɗi sujude mo waɗi daari sujude ma on si a janngi a moƴƴini himo jenti jande maɗa nden so a subbo hinike ha moƴƴi himo jenti kala no wowlirɗa imo jenti wata taw ko yimɓe ɓe nanta kon e ko ɓe yiyata ko moƴƴinta ko Allah yiyata kon e ko nanta kon ɗum ɗon bonna sikko no wawɗa hara e julɗali taw heewi noon e juuloɓe ko ni ɗo e siko kanko tun woni e juulude kono o janngirta o janngirta siko o sowndito kanko tun hakkunde makko e wonki makko kin kono o janngirta o janngirta amma simo naninde woɗɗe goo ɗon o moƴƴinay ha moƴƴa e mbee ko o waawi kon ɗum ɗo holli wonde a jaɓaali a hoolaaki a fellitaali taw Allah no rentuma a jaɓaali a hoolaaki a fellita taw Allah no nandema si wonaa ɗum ɓay ko kanko wonɗaa e wowlande ko kanko kadi yoɓayma sikke alaa a golle golle ɗe yeeso makko haa moƴƴa hay si gooto alaa ɗon hay si gooto alaa nande sina kanko kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti en ka deftere makko teddunde alquran wondema kanko Allah himo ƴelliti himo seedi himo huɓɓindi kala hunde o wi wa huwa ma'akum aynama kuntum Allah no wonde mon ka wonɗo wo Allah no wonde e mon ka wonɗo wo bi maana gandal makko ngal no wonde e mon ka wonɗo wo na firo ko jofoɓe firata wondema zati Allah ki nokku ka wonɗa o zati Allah ki wawata wonde ka wonɗa o naam ko muhit himo huɓindi Cheikh Sal Usaymin o wi si tawi woni ngeeɗo naange ma nduɗo lewru tagangel gotel e tagaji Allah ɗin gotel e tagoreji Allah no wawi wonde hino huɓindi aduna on fuu ka yaɗa wa yeenge funɗo ko taga funni ka nange nge kala ka yaɗa aduna o rentige a yeenge ngeɗo ko nange ko tagange fa ndu wotu tati
si tawi o tagi nange wote wonde huɓindade aduna ko yaɗo yeenge o ronke kanko tan oɗo wonde huɓe ndiɗo nokku ni fof idan mo wawi wonde huɓe ndiɗo haɗa nokku gotu o woni na wonde haɗa ko zati makko fi wondema ka wonɗa o bal ko gandal makko ngal wondema ka wonɗa o maiya Allah on ko ɗiɗi maiya nusra e maiya ilmu Allah wondugol makko e goɗɗo wigol mo wondi e ma ka wonɗa o ko piiji ɗiɗi imma himo wondi ma ka gandal makko ma himo wondi e ma o wallete ko wi kon inna allaha ma alladina taqaw walladina hum muhsinun Allah no wondi e ɓe huloɓe mo ɓe yimɓe tawɓe ko moƴƴinoɓe o maiya ɗo ko maiya nusra ko wondigal ballal bi mana kala ka ɓe woni kamɓe huloɓe Allah ɓen o wallayɓe kala ka ɓe faabinorimo faamatoɓe o maiya ɗo o wi wa huwa ma'akum aynama kuntum himo wondi mon kala ka worruɗon bi mana gandal makko ngal no wondi e mo himo andi himo nande ko wonɗon e wowlude kon himo yiide ko wonɗon e wadde kon seede mum ndaaren suratul mujadila oɗo sonnajo yaltunoɗo ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o naati ka suudu nelaɗo himo diskita e nelaɗo ton himo yewtide nelaɗo fi probléme makko hakkude makko e mawdi makko nena Aisha radiyallahu anha himo ka yaasi o andaka ɗo ne yewde ka suudu ɗo qur'ana jippi jibril ari jangini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha muhammadu Allah nani konngol sonnajo wonɗo e weñjude e maafi moodi mum on honto Allah wonno aka suudu to ngo woni himo ka dowar kono himo nande ko nelaɗo e sonnajo woni e waddude kon ka suudu Aisha no ka yaasiɗa o annda ko ɓene waddude kon idan yalli ko on sonnajo to nande konngol mum konnguɗo yimɓe ɓen fof koni neɗɗo gooto fof ka woni ɗon subhanahu wa ta'ala no nande konnguɗi makko ɗin nanɗe Allah ɗen wona siga nanɗe maɗen fof noon ko nanɗe wiyete kono na gooto sabu kanko enen ɗo fof e woolide o wiyata gooto jento ha waɗa gayna ko nde woni nanɗe makko ɗe idan nanɗe maɗen an si ɗiɗo wowlidi a wiya waɗa sabbolantaw ha oɗo gayna mo waɗa famde wonde ɗo woto nde waɗata idan nanɗe makko ɗen kanko tagore nde fof wowlida nde wotere mo be lando ko faala kon o sendidiri o jiɓinirta ko Muhammadu e Ahmadu landi ko si an a landike fi goɗɗum oɗa landike fi goɗɗum o be ɗo to o landodi nde wotere o innata goɗɗo mo sabba ha wala gayna idan nanɗe makko ɗin ko ni wayi naasiga nanɗe maɗa ɗe o wi himo wonde moɗo nokku kala ka wonɗon o wi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum sowdodiroɓe tato wonata si wona kanko Allah ko wona yoɓo maɓɓe fi honno o wi sownodiroɓe tato ɗiɗo sownodiray ɗiɗo sownodirta par ce que Allah moɓe suuɗa si woni ko an tun e min tun e wowla feññine par ce que Allah mo ɗen suuɗude cowndi ko tato fuɗɗata ko so tawi oɗo no ɗo enen ɗiɗo ɗen ɗo en falaka tan momin on nana e sownodire ɗum waɗi o ƴetti ka tato ƴettaka ko ƴettaka ɗiɗi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum tato jooɗata ko ɓe sowndodira sina kanko Allah ko nayoɓo maɓɓe wala khamsatin illa huwa sadisuhum njowo kadi sownodirta sina ko jeegaɓo maɓɓe wala adna min dhalik wala aksar wona ko ɓuri jaasude tato wona ko ɓuri ɗuuɗude jeego kala yimɓe ɓen no ɗuuɗiri himo nana himo wonde maɓɓe kala no ɓe fanɗire kadi himo nana himo wonde maɓɓe idan o wi kanko subhanahu wa ta'ala huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawma al-qiyamah tawi neɗɗo no nana qur'an tawa wona rewgol no duule rewirta feƴƴa ɗum ɗo maafinayno subhanahu wa ta'ala ko wi kon wa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawma al-qiyamah simo wonde maɓɓe kala ɓe woni wo yawma al-qiyamah si ɓe aroyi kadi na kanko lantata ko ɓe ko argol wiya arɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wannoɗa yunabbi'uhum yawma yab'athuhum llahu jami'a fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu llahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid ñande Allah immintini fuu o darni ha o gayni o wi o yeetoto gooto kala ko o golluno kon ka hoore leydi ɗo sa sikkuno hiɗa weddi awa a weddaaki sa sikkuno hiɗa weltinda a weltindaka
sa sikkuno a wattana ka ilama heɗa wattana kala ko wonɗa e mum kon ko suurotoɗa waɗa kon jemma ko natta ka suudu ma suɗɗa golla kon ko moltotoɗa yaha to a salle gotoɗo juula yaha tawa keefeero kef innama waɗanan ɗo 23 yar ko moƴƴingol windanaɗan 25 billahi alayka a nodda e on e diina ma kan wara ɗon yahen ndaare miijirte ɗin fuu ka marché ko winda kon e ko woni nder ton kon siko gootum no fanɗi hannde ko miijirde ko yahata tawa no winda 10 métre tawa ko 10 métre woni ton no winde 10 kilo tawa ko 10 kilo won ton no winde 900 gram tawa ko ɗum woni nder ton winda goɗɗum waɗa goɗɗum ngo nder ton sikka ko an tun anndi ɗum no an tun anndi Allah no sudima no saddima idan ko wonɗa e jamfade kon fuu ko pooɗata tilwaru on sorta watta ka jiifa ndaara so patron on ala arde kon ala waaki ko kanko woni ala arde kono Allah no suttima kala noone e jamfa hon ko waɗɗa mo suttima yawma qiyama o darnoytema o landoma ko wonɗa e wadde fof gollodiɓe maɗa ɓen ɓe kafuɗa société ɓen ko moltotoɗa ƴetta kon inna ɗum ɗon a yitali Allah no anndi fimo holloyde mani ka waɗɗa ɗon idan hunde a wawata suuɗude ko kanko subhanahu wa taala anda won muraqib tawi an a aynama kanko mo aynuma ayuha muminun faman raqaba Allah wa hasaba nafsahu sahula hisabuh ومن أحمل الحساب في الدنيا كثرت أثراته ودامت حسراته فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت وكل سوف يجازى بما عمل ويلاقي ما صنع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كان يقوم بأن تتوي نتو أو جبي ألا نسوتي منكو كلك أوني وحسب هور مكو hasbugol mo ngol kadi ne woyte yawmal qiyama si tawi noon neɗɗo o wedditike o yejjiti ko o hasbeteɗo yawmal qiyama ko lande o woluɗa ko fof a darnata lanɗa honɗo wolanda ɗum konngodi maɗi fof Allah wi yawma yusalu sadiqina an sidiqihim ko hay gonguɓe ɓe landete gonga maɓɓe o seno ɓen noon itte sikke si tawi gonguɗo landama gonga makko konto ittimo itti sikke fen ɗon kan senade makko ne wadda kayitinde idan si tawi neɗɗo on hasbi hoore muɗum ɗo o wattani yila ɗo o janfitaki sabu neɗɗo janfata ko ɗimo mungoy ko holoma wonɗa janfade kala ko moltinɗa ɗo kaka moƴƴere ma wonɗa uytude ko ɗum wujjita goo baraji ma ɗi wonɗa wujjude wona piihum ɗimmo ma o wonɗa e ƴettude ko sottinɗa o ko baraji ma ɗi sottinɗa a janfike hoore ma saɗa faala jonnitumo saɗa faala wowlanmo saɗa faala tormo yaafuye sa waɗali ko baraji ma ɗi wujjuɗa a juuli a wujjitike a ñaami yawmal qiyama ala sikkayɗe jan ko ɗum waɗi jooma galle ɓe jofoɓe buy ɓe sikkay si ɓe jonnali dépense ɓe nguuri maɓɓe nden haara ɓe holli gorku wona no woniri neɗɗo mo ƴettuɗa joƴƴinɗa ka suudu ma on tawi ko an fawtimo sa jonnalimo ko o ñaamat jawdi ma nden ayi o memata jawdi ma so ƴetta baraji maɗa ɗi joni noon ndaaru baraji ko juuluɗa kon e ko horɗa e ɗuɗa sadaka kon ɗum ɗon e mbuuɗi ma ɗin honɗum ɓuran ma ko imma jonnama mbuuɗi ɗin o ñaama haqqe on iwi ma saloɗa ɗum ɗon baraji ma ɗin o nokku heɗe yawmal qiyama a dépense baraji ma ɗin ɗum ko perdi noon ni ka sa joni on ɓuɗɗi c'est ko haqqe makko allahumma sina so yaati ken idan haray neɗɗo no haani hasbude hoore mum wattana yila so tawi neɗɗo o hasbi hoore mum ɗo o wattani yila falje makko ɗen fanɗay ninse makko ɗen duumatako ko waɗi moƴƴere nden nde lannata bakkatuji ɗin yejjitatake yoɓowo on kadi namayowo goto kala e meɗen ara ñande goo o jonnite konko o wanno subhanahu wa ta'ala humpiti en ɗum kala neɗɗo ko waɗi janɗi fanɗi siko moƴƴere addete yeeso makko fi honɗum o wi yara si a waɗi ko moƴƴi a yiyay o innala a hettay wiigol a yiyay e a hettay no sirti faman yamal misqala zarratin hayran yarahu si a waɗi moƴƴere ngu kum fanɗi o yew yey kum kono est ce que a waɗa keɓal maɗa ko si a toñano yimɓe ɓe
fo addete moɓe jele ɗum ɗo ko a wanno ɗum ɗo tuggulde baraji alhamdulillah neɓi baraji buy e sabboto gollide teɗɗen fof aray be sorto kala mo sortonoɗa gongel on ɗon aray regilon ɗon uyte ɗon ko baraji ɓeyngude nden fof kadi aray kala mo janfinoɗa e ɓeyngude nden ronkuɗa jontudemo haqqe makko on o kadi ko mumete kala mo yaadanoɗa e haqqe mum kala mo yennunoɗa kala mo aybinnoɗa kala mo ñoɓnoɗa kala mo waɗɗa yaafaaki aray ɓe fof ko ɓe nokkante kala adduɗo plainte weebiti Allah wi andaare ka moƴƴereji makko yer ko toñino kon ƴettan ɗum jonno kono malaika kupirta jonna ha goɗɗo addoya plainte inna ha Allah de ɗo Allah wi hen ndar ene mbaɗi ɗi lanni baraji ɗi lanni o wiyama ndaare so tawi bakkatuji wullitiɗo on ƴettan ɗum jonno mo kanko toñinoɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi al-muflisu yawma al-qiyamah man ya'ti bi salati wa zakati wa sawmi wa hajjin wa ya'ti wa qad satama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha ko woni neɗɗo perduɗo neɗɗo tisaɗo jaɓaɗo ha laaɓi fof ko jeeyi kon ko arɗo yawma al-qiyamah himo mari julde timmude himo mari korka timmuka himo mari hajju himo mari sadakaji kono himo yennuno oɗa himo piino oɗa himo joƴƴinno o debboɗa ka suudo o jonnatamo haqqe makko ɓay kanko jogii doole ɗen o faaji makko ala waɗi ko faalaɗa o waɗe ko faala o kono nga ɗeɗo ka faalata aqul qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim alhamdulillahi al-muttali ala ibadihi الخبير بأحوالهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن العبد إذا راقب الله في جميع تصرفاته وأعماله ابتعد عن المعاصي لأنه علم وتيقن باطلاع الله على ظاهره وباطنه سره ونجواه فهو ناظر وسامع ولأعماله محسن ومجاز ومع ذلك جعل ملائكة يكتبون أقوالهم وأعمالهم ثم يشهدون عليهم يوم القيامة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم الأنبياء يشهدون على أممهم يأتي الله سبحانه وتعالى ولو علم تيني هان ويفده جاء بأن عندن سنة جبي وهولك o gollitiri wondema Allah no sutimo nokku fof ka woni Allah no nande hito makko ngon kala ko o wowli ko yimɓe ɓen o suuɗoto o suuɗata ko Allah ko yimɓe ɓen o suuɗata Allah si neɗɗo waɗi ɗum ka hakkil muɗum o wattana yila e jindanɗe makko ɗin fuu e golleji makko ɗin fuu o woɗɗoto yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sabu andugol mo e pellitugol mo Allah no ƴelliti ko woni e wadde kon Allah no andi kene makko on e gundo makko on mo andi ko suudi kon e ko feññini kon mo andi Allah no daarudemo no jentimo idan hatta e ɗum ɗon e hoore ko Allah woni nande hito maɗa ngon kon e ko hoore ko Allah suti maɗa kon e hoore ko tawi gandal makko ngal no huɓindi ko wonɗa e wadde ɗum fuu imo itti kadi malaika ɓe jokkimma bimɓe kikkiɗa jemma ñalon ɓeɗo no jokkuma kala ko wownuɗa ɓe winday kala ko waɗɗa ɓe winday ɗum ɗo woni caméra surveillance ji makko ɗimni siɓe wondema bimbi e kikkiɗa jemma ñalon inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun no e hoore moɗon no wondi e moɗon aynoɓe angal iman no hulɓinigoy so pellet seɗa gongini ko Allah wi ko malaika no jokkuma ɓe aynuma tañinaka wawa suɗade bonnoya jemma ka ko a yahata ñamugol ɓe yahata ñamugol ko a yahata hurgo ɓe jokkata tan ko an mari haaji goɗɗum ngol ɓe ñamata yarata ɗanata ko mara golle hay fursina jokkugol ma so a wowli ɓe winday ko ɗum woni nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentimma si a naati ko hurgo wowlugol nder ton
sabu on hewdo ɗon malaikaji on darto huccato ha gayna haaju ma on si a wowlaali so a wowli weƴƴitoto so yima e on alhaal ɗon huɗete jonno firta heɓodir kuddi ɗon nelaɗo maka sana to yadi sabu o seedata e man sajidi fof idan e hoore ɗum ɗo fof allah no immil malaika no jokkuma ɓe winday ko waɗɗa kon e ko wowluɗa kon fof janɗi fanɗi ɓe winde yawma qiyama ɓe seedoyo e hoore ma kamɓe ɓe malaikaɓe ɗo kadi hi kaari wowluno ɗum ɗo o wanno ɗum ɗo tuma nde allah wowlanoy ma allah darnete ha gasa o yeetoma ko waɗɗa kon ɓen andi fellete a yedde qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi alghaybi wasahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun o mayde ko wonɗon e rentagol e mum ɗum fotta e moɗon ɓaawo nde mayɗon natte ɗon ka annduɗo ko wirni ko e ko feeñi kon o yeeto on noon ko wonno ɗon e wadde ko o yeetoma ha o gayna malaika ɓen ala kañum kadi seedo hii o wanno ɗum fuɗɗoɗa sattere hunnduko o adda seede tammo on homboni seede tammo on kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ko malaika ɓe wonno e windude kon ɗum no ɗo allah ene waɗi ɗum ɗo tuɗum ka dande ma ɗo mana deftere ma golle nde ɗo ina talkine ɓorninde ɗo sa ari yawma alqiyama allah wi nukhrij lahu kitaban kanko andi honno imprimirta ha ɗum wona deftere o wi o wattante ɗum ɗon deftere yalqahu mansura ara kadi tawande fonta ha hatti na an fontanta hoore ma ko wodanma ko daragol min kaari ɓiɗɗo kaari wonnoɓe nokkel kaari hitande kaari leydi kaariɗi mi wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jangga ha hewta gayna iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba jangan hoore ma ko wannoɗa kon a hoƴatane hoore ma idan ɗum ɗo no ɓaawma wona tindi wona taali inda dhalik tabdu nadamatu nadimin فيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دون جنغها غينا ko honɗum heɓi nde deftere ɗo kono nangi nde deftere nde kañum komi waɗno ko fanɗi ko fuu wona jandu wona toso kon hay hunde nde accana allah ma li hada alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha allah yewtinoma ahsahu llahu wa nasuhu allah no muɗuno fof konti ha timmi andi ko jelu anga e jiɗino fi fi hoy ko waɗanoɗa ko ɓa hoggo mon to sondo pay ko yiyagal ma hande hakkilma yata e ɗum ko wujjeynoɗa sondo yeyata foore sako e jiɗino fi ɗum few a woni moko ba joni hakkilma yata e ɗen piiji idan koye moltotonɗa waɗa koye fof anga e jiɗino kono no windi waali neɗɗo janngana hoore mum nden deftere mum nden haa o gayni summa yaqulu l abd inda dhalik la arda illa min nafsi shahida neɗɗo waɗa fof ko jankotoɓe hey tigi ɗum makkilaki ɗum ɗo few min on hannde kadi mi ƴettata seede sina e hoore am mi seedanto hoore an e hoore am mi jaɓata seede malaika mi jaɓata ko allah wi ko a gonginaari subhanahu wa ta'ala on mba on tuma hunduko kon sabbi ko ala faamodirde so satti ko faamodirtaki yahen ka ñaawete toon jente ɗen ñaawete ɓen ñaawete ɗen satti hunduko koy idan allah on mba hunduko kon subhanahu wa ta'ala wi al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun hande men fermay hunduko maɓɓe kon min wowlana men non on tuma juuɗe maɓɓe ɗen junngo ma ngon fuɗɗo noon wowlude on tuma ko min ƴettuno ɗum ɗo ko min memuno ɗum ɗo ko min wanno ɗum koyɗen kadi fuɗɗo wowlude mi yahuno ɗo mi yahuno ɗo mi wanno ɗum ɗo mi waɗuno ɗum ɗo tere maɗen fof wowla subhanahu wa ta'ala wi hatta ida ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun si woni ɓe ari ka yiite on tuma nanɗe ɗen e giiɗe ɗen
e guri ɗin guri maagi ɗum gurumɗo e ɗewlude ɗiɗo fof wowlay ha neɗɗo on tigi maako haalude juludi lima sahidtum alayhi neɗɗo daro wi'a fere mum ɗen e guri mum wi enen ko honɗum seedatoɗa e hoore aw kana e probléme qalu antaqana allah alladi antaka kulla shay nen kadi namenen ko allah wowlini men wowluno piiji ɗin fof so waɗi men wowlu men wowlay feere ala idan junngo ma ngo wowla ngo seedito ko wannoɗa kon koyngal ma ngal wowla nowru ma ndum wowla honduko ko wowlino ha fer mama guri ɓanndu ma no digi wowlay hattata e ɗum ɗon fii yo a anndu allah toñaama o tooñataama o addoe kadi seedeji goɗɗi goo hon ɗum annabaɓe summa al ambiya'u tashhadu ala umamihi annabaɓen fof kadi adde gooto kala seedo e hoore mofte muɗum ɗen subhanahu wa taala wi fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida ko honno wonta alhaali ɓe ebba ko honno ɓe waɗoyta si woni men addoyi e hoore mofte kala seedotoɗo maɓɓe on an muhammad men addima e fette horde mofte kono ɓe waɗoyta idan nelaɓɓen kadi seedo hattata ɗon tumbe leydi ɗe wurunoɗa e hoore mum ɗen ka hoɗunoɗa ɗon ka rewaynoɗa ɗon ka ñallaynoɗa ɗon koye tumbo leydi koye ko wowla yewma qiyama golleji maɗa yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyɓe jangi o aya ɓe wi sahaba en a tadruna ma akhbaraha hiɗon andi ko honɗum woni habaruji leydi ndin ɓe wi ko allah e nelaɗo andi nelaɗo maaki nden ñande ndi wowlay kala ko neɗɗo o waɗi hoore mayri ka darinoɗa juuluɗa ɗon seeditoto a darino ɗon juuluɗa ka darinoɗa jeynuɗa ɗon ɗon kadi wona seede ka darinoɗa wujjuɗa ɗon ɗon wona seede kala tumbul leydi ko waɗɗa goɗɗum e hoore mum kanko kadi ko wowla koyna hi o wanno ɗum e hoore idan subhanahu wa taala o wi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha waltandur faltandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqu llah inna allaha khabirun bima ta'malun so anoyo gomɗimɓe hule allah gooto fof yo jooɗo ndaara e nder ko o woni e wadde kon fof ko honɗum woni fi janngo makko sa dawi ɗo bimbi ha kiikiiɗa nden ñallal maɗa ngal ndaara ko wonɗa e wadde kon fof ko honɗum waɗɗa ɗo tawa ɗum ɗo ko fi lakara so ɗum ɗo luttata ko heddi kon fof ɗo accata yaha sa waɗi ɗo ko hay gooto waɗama a faala waɗa pyramide sigadi sifirama wanno ɗi ko ɗo accata yaha idan ko wonan ma ko waɗɗa kon fi allah tawa kadi ko yamirore ɗum ɗon marɗa idan yo goto fof hasbu hoore muɗum yahu darana hoore ma ko wonɗa e gollude fi allah kon ko honɗum e honɗum ɓe wi man arada an ya'lama ma lahu inda allahi falyanzur ma lillahi inda kala faalaɗo andude ko honɗum o mari ka allah yo ndaaru ko honɗum allah mari ka makko honɗum e honɗum wonɗa e wadde fi allah ko honɗum e honɗum waɗɗa ɗum ɗo ɗum ɗo ko fi allah ni ko yerɗum marɗa to kama to dino sudan idan hasbo hoore maɗa anda ɗum ɗo no jokkuma allah no nande hito ma ngon himo sutima himo anduma andi golle maɗa ɗen malaika ɓen no windi deftere golle ma nden no ka dande a jannganede hoore ma yawmal qiyama ɓaawo ɗum tere maɗen ko ɗe seede e hoore maɗa e hoore ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seedoto e hoore ma e hoore ɗum leydi ndi wonɗa e hoore mum ndi seedoto si tawi a waway fennude ɗiɗo fof waɗa ko falɗa o so tawi a wawata suɓu ko wowla suɓa ko waɗa jaɓa wona julɗo hara wona inde si wona ɗum ko perdi wona nema aldande en rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم على الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتل